Evo, prije nego se osvrnem na utakmicu, stvarno čestitke svima ljudima u NK Poletu, od predsjednika Novišćaka, Brezovca i svi ostali u stručnom stožeru zaslužuju te čestitke, jer bez izgubljene utakmice odigrati prvenstvo nije mala stvar. Današnja utakmica, dobra utakmica, mi smo danas odigrali jednu dobru utakmicu. Stvorili smo 5-6 šansi, međutim vratar Mrmić je imao svoj dan i samo zahvaljujući njemu mi nismo utakmicu dobili uvjerljivije. Varteks, dobra ekipa, međutim mi smo danas pokazali da i zašto smo najbolji u ovoj ligi. Mislim da je bila prava trećeligaška utakmica. Obe dvije ekipe su imale puno šanse, znači pohvalio bi Varteks, pružio nam je jako veliki otpor, rijetko ko nam imao toliko i šansi tu i bila je stvarno jako zanimljiva utakmica. Mi smo imali jako puno šansi, Varteks je imao svoje šanse, spomenuo bi vratare Jambrisa i Mrmića koji su bili na visokom, čak prvoligaškom nivou. Mislim da treba čim više takvih utakmica i atmosfera je bila dobra, navijanje je bilo dobro, sve super i mislim da smo na kraju zasluženo pobijedili jer smo imali za toliko i više šansi. Moramo biti sretni sa cijelom ovom godinom i idemo dalje se pripremati za proljeće. Dobro, šta reći, čestitke stvarno prvacima, oni su danas i pokazali da su prvaci, međutim ne mogu se oteti dojmu da je malo suđenje naginjalo prema domaćinu. Imamo evidentan 11-terac u prvom poluvremenu, ruka čista, čovjek to nije vidio. Valjda previd, ne znam, nije. A ovo sve ostalo super, evo, Polet zasluženo prvi, dobra momčad, dobri treneri. Na kraju krajeva mislim da su danas i gledatelji najviše i profitirali, imali su šta i vidjeti. Evo, sva sreća dalje, mi se okrećemo sada u početku priprema već i iduće polusezone. Moj Varteks jedini, za sve na svijetu ja dam.